Za ovu vežbu ti je potrebna udobna stolica i mirna prostorija ili slušalice preko koje ćeš slušati vežbu. Udobno se smesti na stolicu, osjeti stopala na podu i udobno stavi ruke sa strane, na bedra, u krilo, onako kako je za tebe udobno. Ova vežba disanja ima 3 stepena. U prvom stepenu se koncentrišemo na grudni koš. Stavi ruke na grudni koš i osjeti kako se on podiže dok udišeš i spušta dok izdišeš. Jednostavno posmatraj tvoje disanje. Nemoj da utičeš na njega, ne mora da bude ni dublje, ni duže. Jednostavno diši onako kao što sada dišeš i primeti kako se tvoj grudni koš podiže i spušta za vreme disanja. U drugom stepenu ove vežbe se naše ruke spuštaju naniže. Stavi ih tako da se prsti ne dodiruju i osjeti ispod tvojih ruku levo i desno krilo pluća i pokušaj da disanjem širiš taj deo levo i desno. Možeš da zamisliš harmoniku koja se širi levo i desno i tako se i kod tebe plućna krila šire prilikom udisaja i ponovo skupljaju za vreme izdisaja. Može ti pomoći da zatvoriš oči, jednostavno zamisliš kako se tu šire levo i desno plućno krilo. To nisu neke velike promjene, jednostavno primeti. Treći stepen ovog disanja je u oblasti donjeg stomaka. Stavi ruke na donji stomak, ispod pupka i osjeti kako se za vreme udisaja stomak podiže i za vreme izdisaja stomak spušta. Osjeti ispod tvojih ruku kako se stomak naduvava kao lopta i onda ponovo ispražnjuje. Ne moraš da radiš sa stomačnim mišićima. To je jednostavno vazduh koji ulazi i izlazi, koji pokreće tvoj stomak. Sedi još malo i osjeti kako možeš duboko da dišeš sve do donjeg stomaka. Ova vežba nam pomaže da ponovo dođemo sebi. Ako želiš, možeš da staviš ruke na srce, da osjetiš tvoje srce kako kuca i možda u ovom momentu osjećaš duboku zahvalnost za neku osobu, za nešto što ti je posebno bitno u životu i ako želiš, pokloni sebi osmijeh. Jednostavno povuci uglove usana prema gore i osjeti kako osmijeh deluje na tebe. Puno ti hvala. Zahvali se i samom sebi, samoj sebi. Ova vežba nam pomaže u situaciji kada osjetimo strah. Mi obično dišemo jako plitko. Dišemo samo u gornjem delu grudnog koša. Ova vežba nam pomaže jer ruke stavimo na površinu, znači na grudni koš,
na gornji dio stomaka, donji dio stomaka i tako se koncentrišemo na ruke i dozvolimo disanju da se produbi, da ide dublje u telu. A da ipak ne ojača strah ili nelagodnost koju imamo u unutrašnjosti tela. Time što ostajemo na površini, mi ostajemo opušteni i dozvolimo našem disanju da postane dublje, a samim tim se smiruje i naš nervni sistem i naš mozak dobiva informaciju da je sve u redu i da može da se opusti i da ne mora više da proizvodi hormone stresa. Ovo je jako jednostavna vežba, ali jako efikasna. Nadam se da ćeš je isprobati.